Beginners Department zirlai no pangte che bai vek vule vo in hi April ni som ni palis kumsang ni som ni pahni ani a vo ina hian Sunday school zirlai kan zir le dona zirlai som palina kan zir dona kan zirlai thupui tur hi Mary Magdalene ti ani Mary Magdalene ti ani o kan zirlai thupui tur kha ti chuan Bible chang chhiar tur hi mun ni ami a oma ka han chiang masale phut ange Marka bung som paruk chang kwa tin ni sari ni masaber zinga atho le chuan Mary Magdalene aku chunga taram hoi pasari anno chu ahne na kha na inlar masabera ti le luka bung ria chang khat achanga chang thum tin heti hi ani a nakin dewa chuan iswan thushil le pathian ram chanchin tha thlen chungin kholian le khote te afang zela anne na som le pahni te chu an oma meichia tu te emo ram hoi zol dam le tile na dam le tenen chung meichia te chu Mari aku chunga taram hoi pasari chuak Magdalene anti te Heroda sum enkol tu chuza nupui zo ani te susa ni te midang tam tak tenen anni chung te chuan ma ni nein an rong an bol sak thin ti ani a ti chuan vo in ni a hian kan zirlai na min ko mu atum chu iswa ti dam na changten arong an bol thin ti ani ole zirlai ya kan lu do nanga amasa in ram huai na ti boy in hotu em voina chuan meiche pakhat ram huain na sataka ati boy iswan ati damtak chanchin kan zir don ani ungun tevin kan lo ngai thla anga atopa hian zo na te a om le dona kanin zot le don nia zo na te kan soi le don nia nu pakhat a oma a min chu Mary Magdalene ani a Magdala khua ani a chu wangin a hminga Mary Magdalene antita ani ti chuan henu Mary Magdalene hian iswa a hmu ma hian a ku chunga ram huai a pai tlat mai ani ram huai chuan Mary Magdalene chu ati boy china ram huai chu pakhat mai pu ani lova ram huai pasari lai a pai ani chu a shiom via wang tru ram huai pasari lai mai pai chu a shiom hle don ani ti chuanin lam iswan Mary Magdalene har satna te chu alo sha a aku chunga aram huai pai zong chu ahno chwa sak ta fek ani chu arau pui tro rau pui hle mai iswa chu a fel hle ni tro chuan Mary Magdalene chu alo dam ta a alo em maya nang iswa thu soite angai thla a akalna apianga azuizia thina ni ti chuan iswa zui turin takni in iswa rongbol tu alo ni ta ani iswa an khen be don po khanin ama zui tu te zinga mi patam zo khachu lali swa an khen be na bula khan an ngam lo ani ama ro chu Mary Magdalene ero khachu iswa an khen be na bula khan om tlat ani chu ti chuanin lali swa khan po kha Mary Magdalene hi atlo masatu ani a malali swa thina ni a thole nuwa po khanin Mary Magdalene nge na hian a inlar masaber bok ani iswa ti damna changtu ten iswa an rin tlata an zui tlat chuan iswa chu an hne na a ringa a inlar thin ani keini no po iswa ti damna changtu te kan ni a chu wangin Mary Magdalene ang hian iswa kan zui tlat anga arong kan bol tlat tur ani ti chuan kan hne na iswa chu a inlar thin don ani zirlai bi ka chuan kha zong kha ani a ti chuan vo india kan thu von tur hi Exodus bung som panga chang som ni le paruk ke lalpa atidam tu che kani hi ati a ti hi ani a ti chuan zo na te hi pali a oma zo na te hi kan chiar le ange zo na pakhat na ram huai pai iswan a hno chwa sak kha tu nge chan na Mary Magdalene
zona pahnih na Isua an khen be lai khan Mary Magdalene kha khoya nge a om chan na Isua an khen be na bula zona pathum na Isua athole hnuwa khan tu bula nge a inlar masak ber chan na Mary Magdalene zona palina Mary Magdalene angin enge kan ti ve tur chan na Isua zui tlat tu khati zong kha vo inni atana kan zir lai kan zir le thei te chu ani a kan zir lai te lalpan kan za tan mal min so sak cheu ro se